Situnganna ia kotoma bicara amalia atau keistimewaan ia angkai terkandung di dalamnya ulang Muharram, termasuk anjuran Nabi itu puasa, mau puasa. Tapi perlu kijolo sampaikan makada denamo nayamananna nabiye dan rasul angka mana kaitanna si bawa ulam Muharram. Jadi hampir semua de minato makada yamanam de. Jadi mega peristiwa na alami nabinna po Allah Ta'ala, dan peristiwanya itu peristiwa besar dialami di bulan Muharram, utamanya oko 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Jadi angka istilah ya naruh apa ya lay di istilah makukuay masawuro rampe makada hari Asyura. Jadi situnganna peristiwa-peristiwa itu metanina kajajian o komopi nabi-nabi ba'diullah. Angka memang na peristiwa terjadi dan itu hampir semua. Di namanya yang menenah nabi ma'alami. Nabi Adam itarima taubatna kupong Allah Ta'ala itu pas di 10 Muharram. Apa itu Nabi Adam ditepak kesalahan nabi gau niat dempara oleh surga. Jadi bah kesalahan na. Ia tengi mak deperi rubuahul dia, tapi dia memakan itu. Nasabari oki surga itaro niat beng ni pasu tu kadarullah. Jadi kesalahan na. Ia di umat na nabita me kesalahan tapi me kita surga. Jadi Nabi Adam ialah dasar ubacai oppo ilalanna kita sejarah. Angka 2 pendapat. Angka makada 40 tahun. Ini istilah yang agak lama ini. 40 tahun ngetana Nabi Adam sujud milau toba lori pong Allah Ta'ala terhadap satu kesalahannya itu. Jadi sujud Nabi Adam milau toba lori pong Allah Ta'ala 40 tahun ngetana. Nasaba iya ro kesalahan nasi dia na tarima pong Allah Ta'ala tobatna itu pas di bulan Muharram, itu di 10 Muharram. Jadi oke 10 Muharram. Jadi ya ko makadete makanja iya ro 10 Muharram ngeso makanja to ngasa. Nasaba iya na ron-rona Nabi Adam bayangkan di 40 itu sujud milau toba lori pong Allah Ta'ala. Aga na baca, aga bacana padoangan na Nabi Adam naiterima tobatnya. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi 40 tahun nah, enak terima. Kemudian ternyata Nabi Adam bawa namo Nabi Musa ipas salamato itu di 10 Muharram. Jadi makanya itu pandai iya tuh aso 10 Muharram aso asalamakam. Itu. Jadi ya komelo kipite aso nang kawat di ngagagai pamulai inak makan jalan dah aku 10 Muharram. Nasaba itu hari keselamatan. Nabi Isa, Nabi Yunus bin Maktah. Pasalamatoi sama itu Nabi Yunus angka meto salana. Na dakwai ummatna nama kayak bicarana. Ya kong katau icara may na mega cincolanna umatna Nabi Yunus itu. Itu iya nang kay podagi tapang ka balina. Itu iya nang kay icara may tapang ka papemala na pokokna jago piyahan Nabi Yunus. Iya naro Nabi Yunus makere-kereng eh. Nasang mego je tunakan na pacala ko makitu si pakmu. Maka dah ke ganya sakit pacalange kita dengar. Maka dai
De, na callau po Allah Ta'ala nasakke gani. Kita coba gere. Umat Nabi Yunus ya. Na purangi Nabi Yunus nasakke gani pacalange. Maka da tajan ni nasa aja ni tajak makokoan na matajan ni Nabi Yunus. Na de na pole pacalange. Kecili-cili. Asa wede to gana lupa ika po Allah Ta'ala. Napakasili ka po Allah Ta'ala kaje umat ko tuli makadani. Ke gani. Naron nasalay umat na dengan alasan maka deh napanuhi matu pacalangi po Allah Ta'ala kung kakaukwe namuya na kan na to taro na made iya naro kasalahan na nasaba de na yaki pulo ko po Allah Ta'ala nasalay umat na ini pendre ko kapala macio ko kapala na tay made ina iya toro kapala de na tapangala tapi de na lari matangatasi maninalipang yang kasanro na masu pa riolo panariolo tiasa ngesanro kasanro na masu makada ay ang kataw madosa lupok ko kepala ang kataw ang kasalahan na marajok ko makada pe ko ni cara misangi makada magampang layoki asan na yoki manang isan na asan na luran na kapalain na palayundi nigi masu asan na yati suro lupa ko tasi napatama ni na yoki mana ni asan na naigotchang ina asan na Nabi Yunus menre maka da iya ro nasa iya aja jolo ulangi pemang maka de mage nasa natau kanja iye nasa ngale tau kanja de nang kanirita tau kesalahan nya tau kanja salaun di ko tu patami pemang ibatama sih di gocang sisan na masu ina asan na moha maka nasi nakoda jolo ulangi pemang aja nih kok gocang lagi tahu ipatama sini gocang ina asan na dena ni suruh lupa apa makanya na je salah lupa ni no ya naro ni suruh ko po Allah Ta'ala balewe ikan nun itu disuruh memai dia disuruh mandai suruh mi memai makanya dena to ibale layo mami ni patamo ko watan na balewe dena kada po Allah Ta'ala Andri Nabi Yunus de makadami ammai itu jadi de to nama de nama pedi da sama yemma mi ana paitilo ko tasi kami na malunge ang kamaka da pitu bali si todo yan na to na ilaw to ba ko po ang Allah Ta'ala 40 to so na 40 din na kilala na watan na bali aga na nasan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yan na ro de gaga po sa ngadita po idi mi po mapacing si tongat-tongan na iya solangele ko napay mangaku ang kakagaw bawang ele ko makanya dari situ sabay tari may toba na napendre ni baliw kumirin na tasiye yan naron ni pasalama yan naron na doa na baca ang kanatutaw pandrita makada iya komelo ko lappa puli risinin na susah lappa puli reta patak kapakange baka kong kataw makundru-kundru otak na mapahang surit baca yaitu jajitannya tu bawa makada susah deh istilahnya rumah kada nama bale ang kataw pandrita pahikmah makada pitung mamma ibararti 7 selimut. Toh, susah inrang. Toh, urusan cia selesai. Ang kagaga urusan na cia jaji. Iya mo baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca iya tuh. Napalapak ko pong Allah Ta'ala. Ika waktu makanja ibaca. Di waktu-waktu mustajabah. Ika, pura masang paja subuh. Atau sesudah asan subuh. Atau sebelum masuk subuh. Palawangan na mga ribya isay, tutudam atau mata jata waktu sampajangi pura ni batawe na depa pura ni masampaja sunna na depa naga senay depa nakama tawe wadi baca ro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini baca ya, jadi pakul ini meni bawah saya kita baca gitu ya kutulle mitulle yani ko de tapala ina marat gitu ya ko tapala mo na mo cicemih do tapi makanya kita curang isi bawa apa hangang keadaan. Misalnya angka agaga turus na cia selesai. Angka tersangku agaga. Ingarang ngero napay pangulo ko pong Allah Ta'ala. Napa angka ki mancaji atah. Napay baca la ilaha illa anta. Gaga puasa nga din na idi nito po. Berharap nih ilisari nih Pak Dong ngilalan naro jadi dia baca bawah ilisari nih Pak Dong aku pura dibaca la ilaha illa anta dega gepus sangadin di po
Ipangulo ni, ang kagagaw jama po. Majid na siya selesai. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aleku kasalahanku. Jak kama gara-gara dosa aku na siya selesai ya gagahe. Gara-gara mabela aku puluk ku di puangi. Gara-gara susah ku. Ina rilaw. Jadi tabaca niya ro. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayi ni cia mangkali baca. Ya betul dia baca. Aja mau tagor aku pura bakar. Maka saya bayi ni kuna kau. Aja mau jadi ketika ada kesusahan, jadi ya gagai kongka masalah yoloi dibaca ya. Iya. Donna tu nabi, don nabi ya. Dan terbukti maka dia na baca nai palepak boleh susah. Iya. Pada miro nak Nabi Adam yang kata umega kesalahan na biasa ro. Mega waktu nama lolo, mega kesalahan bahkan makokwa. Ya naro. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Rabbana zalamna puang ang kakaje gau bawang solange lekwe. Makakaje maki buat dosa. Anfusana usolange leku go dosa aleku mapi kesalahan. Wa illam taghfir lana ya kotanya tidi pomak dampangi kak. Jadi kaya ngaku ini. Wa tarhamna ya kodene di masih kak puang. Itu coba gare. Jadi yang ngaku jo alewe ya nariyasa toba. Apa iris kesalahannya napi pangolo. Ya kau makan babi astagfirullah. Dia ana toba sananya tuh. Istighfar mi. Jadi ya sange toba ingerangi jo kesalahan tak napi pangolo. Apa ni sepuang Allah Ta'ala melo mi ko mangaku ki. Dia gaga dosa tadi ni sangi puang Allah Ta'ala. Na samanang na cuma melo mi puang Allah Ta'ala ko yang ngakui kesalahan ta pada kong kana si kolay di sama kadali na rapai ka jandela. Melo mi ko mangakui kadaya makasolan. Itu jadi makiro. Na sepuang Allah Ta'ala kadaya di ataku macigaw. Na tapi natagan ni mangaku. Ya na tiya sangi taubat taba ya tubuh taubatan rewa. Nawanawai bikin roh kita salah ngerani sini nak kesalahan ta nai ngeram namo ya agak tau malupai dosa nai set ya naro ngeran napai pangolo ko pong Allah Taala toba na sana. Kemudian kato Nabi Ibrahim laitunu salamat tu oko 10 na Muharram 40 tu aso na 40 wanina itunu tu tapi dia kan marigaga lena namo ulo na silam pade toganan reapi. Pak puang Allah Ta'ala suri api na macakke. Gitu. Na iya sipak na pi matunu ya ko de na tunu tat de ni sipak na pa aja ni. Gitu. Na makadami puang Allah Ta'ala na podang ya pi kulna ya narukuni bardan. Api cakke ko. Gitu. Wasalaman cakke mapasalama apa kene de na tari puang Allah Ta'ala wasalaman mati-mati Nabi Ibrahim mati macakke. Itu apa ya kong kata utama gulu kase mapalay na tama gulu kase mate to pak mate miki jadi nak kada pong Allah Taala kulna ya narukuni bardan wasalaman cekke mapas salama loko Nabi Ibrahim tapi aga na baca Nabi Ibrahim na yappe waktu na yappe aga na baca hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa lah ya roh? Talu ni Pak Dongang. Iya tuna tu hasbi Allah. Ya na tunang kama Pak Guru ngang imah kada iya ko me ko mamoto ro me ko mangoto baca jero. Iya ko buah ko dia mau pedi. Itu. Ya na ro na baca Nabi Adam ada sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya dem pertama ko piro na baca hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dia Allah Ta'ala we atakku iya pe narennuangan. Maka dani Allah Ta'ala na podangnya pi cakek ko cakek mapasalamat lo ku Ibrahim. Ya jiwa putih dia tu mendari baca kulna ya nurukuni barna tanaya tu. Iya itu na podangi Allah Ta'ala api aga na baca Nabi Ibrahim na podang api supaya baca kei. Ya tu hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya. Ya lo? Ya apa ni di? Iya. Apa lah ya lo? Baca-baca ko mereka makin rek kaluku.
Aja mau tatung ke buang yeleta. Komeki makin re tabace roh. Takut buah kama ni hana. Jadi mage kiri baca. Ia pak dan nuangangi alewe lokopo Allah Ta'ala. Ipasanre meman isarah kami man ya lewe lokopo ngin apa tu jokah. Isarah kami man ni makin re kama tu ubup-bup. Iya na tu na. Ya ko iya na tibaca make to pandita ya kita rimai domo ya ko buak pemutapa mapeca ya tu tanay mo mrita pa na di mapadi makira jadi iya ro na pak guru ngata ina ro na baca Nabi Ibrahim ro nek nok ina okui hailalan nabi 40 sura 40 anina de na marigaga apa iya gitu salahna Nabi Ibrahim mak beli ni matoy tapi batena mak beli sanre lokumi de cenge tongange apa riolo pana riolo zaman-zamannya tu tele masoro-soro. Riolo pana riolo lo masoro-soro ya na pura paneng, pura mapaneng. Padi di kupura ni mendek na si barue. Si pulu ni tahu lo ni masoro-soro mak gere bembe yo di mana isa na kampung Lo masoro-soro. Ya na tu sungai Nil nonroi. Nonroi masoro, ya matotu na baca pada na baca sanroi makoko wa agasana wa alo takwala pasoro padahal yamato na soro yamato na ala yamato tu napa basara ina okumatiro ka pa maguru sanro biasa ro maka na iya na baca na soro yamato tu na soro na Nabi Ibrahim na yoli de na melola apa nesa na sangan masalah je na jamat ko jadi alasanna maka dai de na kada masemang maka dami majau sanding itu jadi nak kada masemang maka dami kuy di rumah kada we masalah salah papena dinga padahal dia na malasa magai pe maka ada masalah papena dinga maka ada majaji papena diku kalau itu tahu we gitu jadi pada kong katau misalnya maka iya tahu we anu haram ije na pandre ngang ikut lo korobolana ko na undangi tapo nak bani maka we makalila aja sa di papena diku dia ule marigaga dia na talaw jadi makira mako mati itu Nabi Ibrahim layoli aga nasam oi masalah salah penat dinga dito na kada malasa ka maka dami salah penat dinga ede na narole na lo mana tahu iya naro natako ang kamatoha patugas ukur ilalang kerajaannya na iya naro namanya linap betuangan na cece iro na tama mitay onro na te korona runtu sinin na patungin na sumpay tahu koro raja iya naro nalengi wase-wase dito na hancur kangi demi kana pasuku ang kanalak ga ingat na kanalak ga do cilin na kana kacijo matana dito na kada narapa demi kana pasuku ang kanalak ga do cilin na si wali ang kato ingat na minate ba ang kato matana mi nakacijo ang kato makamiro tapi ang kaci di de narigagay iya kami na makay raja nalay wase-wase we nagatung nyokoro Nabi Ibrahim isan na rewa raja taselang magya nasa puangin nang dia nagasuku ang kalagga ingat ng kalagga rewa ni ro lepas 10 nih makadani gatau kira-kira makasola makadai ai Ibrahim ya tu bamonro dia tu gagalian na na ita di 10 pajaga na kadang kami mangijik bitaw na lalo de bisa kada kinrin laho nakan nalalang po 10 maka dia na deje nakada de tikang nasa DJ naman nasa makadali na muga makadali raja iya ti kora ihon di pikara-kara yang pati peremtikan lay tikkan Nabi Ibrahim ni tanay makada ni gasolani makadai Nabi Ibrahim na pau tanay bigare iro tanay biro nasang apa wang kalinga je makadang kagare ci biro makay raja de na marigaga na alina to makatani biro wase-wasewe alina tanay bigare ya kamaro maraja solani kadai raja tahu belit-belit kaya mana kepatu disuruh tanai dari sama bicara ya naruna kanan berah mapi mo sumpay ko din sama bicara nama cai asa ide tunuy ya na tunay pasipulong nga ngaju ci di kampo tau pasipulong ngaju bayangkan ko si di sidrap bawa ajuan na suwa nga tas si di tau si di kampo si di sidrap si di kabupaten panola pangange ayan na ron niya, demetona na kurilalat, lay patuwa mi apie, napa yaleng ngonro Nabi Ibrahim, naya dempara tama, papada tuto ito jange. Apa dia kata boleh makna penataro kelah, layak to jangan mi. Yan na ron tunay patuda Nabi Ibrahim, melo itunu. Ses sa pamaleka.
Nasa we nabi na po Allah Ta'ala melu tunu. Malaikat na nasa lodi ko Nabi Ibrahim. Ibrahim, musa mo kaya tuwali mo melu itu maka Nabi Ibrahim bisa sa nang kanaropi malu-lu nanya na ipatu ngapi maka dia malaikat dia nakoro kata na pakutan aku maka dia magay nasa ilaw tulog ko maka Nabi Ibrahim kinro namin ilaw tulog maka nanya na malaikat na suruh po ng Allah Ta'ala yalik kuasa matoro iyang ingi si babusi ya kuya maka na bosi ko na bosi ya kuya maka na pole ko nging pole ngingi maka Nabi Ibrahim jaga may bantu nga nasang ilaw daw mo ko lau papole ang ingi si bape wae bosi pat dia roti maka dia Nabi Ibrahim kenro nang pangilaw nasa ko po ang Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim ya ko kumi po ang Allah Ta'ala aja nanay ko suro namo ya bisa matay dia napake malaikat di nakalitan niya malaikat itu malaikat ko perantara siya tu iya pa langsung mangilaw ko po yan na to na dia napake perantara nasabak makadan hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu dia naruh langsung jadi na tupak dong dia na pakai perantara. Jadi tapla ice dero itu. Jadi itu kan doa. Tapi dari itu je tu makanjak kado-kado ko mani masuk yang lupa itu ni kada aga pasirona itu. Jadi itu doanya itu. Nabi aja nama bela lada sebab minta tak 10 rosanya. Tapi siya kisah. Tapi itu 10 serak. Oh iya, dia tahu pa. Maku ya.